December ni kuwa ninga ni ani a INP Mizo Tanal clear tu te inzain che baile vek ule. Tun tum chu voin lamakan soitak India Chief of Defence Staff Masaber General Bipin Rawat ring nun telin tun lai Myanmar chung changa India ril ruput dan niya kan riat te thuko chang kan ngai thla hole don nia. Chumi ma in naktuk zana tangin Sunday zan thleng khian kan khai lakle deuh mai theya chanal men clear saktu te in mai za om don hle maya chutianga kan lo khai lakta ani le thotan zan lamatanga chunzom kan tum lenga international politics lamatanga tan le kan tum don nia ti kha kanan soi masadu loka clear tu te riat thiamna kan ngen chewani nimin December ni riat khan India chuan asipai thaberber General Bipin Rawat kum somruk pathum le midang som pani te chu Russia siam helicopter Mi-17 V5 chuan famkhua aloi puita ani kha che chulna khan group captain Varun Singh chi Adam chuaka military hospital Wellington a enkol mekani Indian Air Force hi ache sual jingmal mal hlemaya atamzok hi Russia siam helicopter engine hlui to tak tak te an ni hloma tuntuma mi po hi Russia siam thoni in engemaw chian lo na aneya ni nge yanga IAF pilot te hian thona khal hi an thiam lo hle niang hantimot donila thataka training chuak vek an ni om sia a khol lam chian lo na engemaw wang chu ni nge tura nga yang kumsang ni le sompanga po khan General Rawat hi thona che suala van ni khak takin alo thilo hlo to a Nagaland atangin helicopter single engine mangin an thlok chuaka relo te hnuwa an helicopter chu atlata thut maya mase nun na chan an om lo hlo ani tuntum hi General Rawat tum ni achet sualna ania avan nei nei na tlin tabik lovani hi Uttarakhand State Pauri District apiang General Bipin Rawat hi Indian Army a Lieutenant General Retire Laxman Singh Rawat fapa ani National Defence Academy Khadakswala le Indian Military Academy Dehradun atanga zir chuak ni in sipaya lu nu hian Fort Leavenworth USA atangin Command and General Staff Course azir chuak le boka sangkhat zakwale somsari le pariat kum khan apa om thinna Indian Army Unit 5th Battalion 11 Gorkha Rifles sa commission ni in sipai officer thatak ani chowa sipai officer ani pia lama National Security le Leadership chungchang article aziak fo boka journal le publication lianten an chua sak thina ni hetianga defense lama mithiam takani awangin Madras University chuan Master of Philosophy in Defense Studies degree an hlan nge ni sipaya lu nu hian le khazira ban san chuang lova management lama diploma degree aneya computer studies a diploma anei boka sangni le som pakhat khan Meerut University atangin Doctorate of Philosophy PhD a hlo chuak boka a research topic po military media strategic studies ti ania apui hem hle don ani hi India Chief of Defence Staff CDS masaber ni turin sangni le som pakwa December ni som thum khan Bipin Laxman Singh Rawat hi ruat anita a Indian Army Chief atangin he na hi sangni le som ni January ni khat khan chel tran ta ni General Dalbir Singh Suhak kutatangin Indian Army Chief na chu sangni le som paruk December ni som pasari khan la a Chief of Army Staff somni le pasari na ani General Rawat hian kum somli lai mai India ram ven him na athok mana ani na lo chel to then khatte chu heng Brigade Commander General Officer Commanding in Chief Southern Command General Staff Officer Grade 2 at the Military Operations Directorate Colonel Military Secretary Deputy Military Secretary Senior Instructor Junior Command Wing telo thok to a anna tlin hle nia hriatania mihring billion khat point pathum omnarama sipai lal berni thei hi panep tak chuni lo topang ti hi chiang rengani Bipin Rawat hi United Nations Peacekeeping Force a commander na alo thok to boka tin Republic of Congo a
ram rang sipai te alo kaman to bok India marchak state helpol te laka po operation thlothling tak alo nei pui to boka sangni le som panga a NSCNK in India Army an lambun chan let nan Myanmar ma helpol bukhuar te chu amalak nen an noi tak mai khania Bipin Rawat chuan Dimapur Nagaland atangin ruam man na engkim asiam pui fekani Indian Army chuan operation thlothling takani thuan soyani kha Sangni le som parukuma India in surgical strike ani kha kan la hrevek ome Pakistan occupied Kashmir ramrikanin Pakistan ram chunga India sipai ten lut khania helpol te training mun puyan phindar sak vekani kha Bipin Rawat chuan South Block New Delhi atangin engkim athli thlai renga arem ruat na engkim kalpui vekani General Bipin Rawat hian sipai lal angin ram rang atlo boka abikin Nepal te Bhutan te Myanmar Russia le United States te nena inlai china tha kan nei theinan a tho hlok hle ni Nepalese Army phei chuan honorary general ni na an hlan nge a service chung hian choi moina dong nual boka nual hantila adong tam berte zinga mi ani jok mang chu Param Vishis Seva Medal te Uttam Youth Seva Medal te Ati Vishis Seva Medal te Vishis Seva Medal te Youth Seva Medal le Sena Medal choi moina te adong bokani ti chuan operation lian tham deuh ama nge telvena te han soi le ila kan soi tak ang khan Myanmar helpol te laka operation thlothling tak anei puya sanghni le som pakua February thla khan Pakistan Balakot strike akomana ten kan soi tak sanghni le som paruka surgical strike te kha ama plan siam vek ani le boka kum sanghni le som pasaria ni som sari le pathum chung zet o doklam plachiwa India le Bhutan le China inkar boina te po khan malatu berani le lama chuan tu ma hi felfam kim om heklo General Bipin Rawat po hian mingchiat na anei ve deuh tet boka India sarkar thutluk na pompuin Indian Army noya disability pension sipai bang ram tui le lova hun mangzui ta te ta na pension hlo abi taka siam chu chia tax la ka rem ti pui ve tlat maya khami tum khan sipai bang ten an soi sel na sa ve hle ni tin cantonment road sipai mun puya kong pui te chu civilian te tan hon a phal sak boka a sipai te chuan security chungchanga a him lo ti in an sel na sa hle boka engpo ni se mi hring nun hi fam kim veka om lova tuna kan an soi ang chi te ti lo General Bipin Rawat hian ming chiat na tia han soi chiam tur sul nu thalo at nu chia hi riat tur om lo tlukani a service kum somli le pathum hun chung thattakin a mang chuak thei hi paro puile invong takani zia alang chiang leya mizo pathen khat anga lar na mang thiam lo le maniti sachak na control thei lo chuni se sona thla kual du angei na rin omani engthil po ti la engna po thokila kan top na tur chu thi na tho hi nia sarkar na sang tak te po hi han chapo pui tura om lo zia pura watanun na tang hian a fia hle zokani hi kan dam chung hun hi chum reit lo te lo langa ral le tamai thin ang tia zakopan alo zia kha a dikhle ti alang le thin ani thina hi thil chiang ber kan paltlang nge turania thi no kan tharau kal na tur hi ngai to chian ngai ngot mai INP mizo channel buat sai tu te le clear tu te zong po hi kan hausa emo hausa lo emo sarkar le company lama mi hring ngaya na sang kan thokemo thok lo emo po ni se chung chu hanin chuan na tla kan elo kan na le kan fin na te kan nei thil hlu te hian kan nun min chan don lova kan la thile vek don apoi mo ber chu thi nu pia lama chatuan hun man dan tur hi nia kan taksa dam chung nun hi chatuana ta na in buat sai na alo ni ti tun tuma miro pui kan chan ta ka tang hian zir chuak non le theu teng u khai February ni khata tang khan Myanmar sipai ten mi pui sarkar pai thla in thunei nan pong lak ta khania Myanmar ram chunga sipai sarkar du lo na le dodal na lan tirin mi puin kongan zo mup mupa tual chung boina so sang zela wangin sipai council ten tharum tho in mi pui chunga ral thuam an cheleka khotam tak an hal saka
PDF le poisoi lo nu nau tam takan thata in ti luina inan khar saka van sanga tangin jet fighter le helicopter tenen boman thak hial boka mipui te anti thlabar hle ni Mizoram le Mizoram then Chin state hi ram ria kilometer zanga le som anin troma Chin state atangin zo na thak te hi mani sahim na zongin Mizoram chunga asing tel chu an thlan thlin MP MLA te telin an ron thlan lut mekania chung mi mang ang te chu zoram hun ranga tlom ngai pol tin tele NGO te khotlangin kan unau te ti in duat takin kan tuam hlomani a mase Mizoram state sarkar ang zonga malak na lian thamero ala umri lo ni na lang Mizoram state chief minister Puzoram thanga chuan tun nai khan India prime minister Narendra Modi chu New Delhi muin har satna anto te chu asoi puya kan unau zau fa mang ang te chom dol nan Mizoram sarkar kal tlangin central sarkar chuan tran puyan tiam ni ina soya India central sarkar lai pui chuan Mizoram aral tlante hi tran pui du hle ma se UN Refugee Convention of 1951 and its 1967 protocol signatory an ni lo wangin direct in an pui thelo nia soya ni a hei hi chu chuan lam mai tran chan rem chang a ang zok mani mani mi hring pui te tran pui thelo zonga dan siam hi awam thelo tura ngai la central in tran pui se tu man UN dan kalin iche an tiarin om chuang lova atan chuan lama thawe e mani Aizol kho pui chung le Mizoram mun rang al dan mi sing khat le sangli velin hum himna andong meka Sweden sarkar palai te chuan Mizoram atan pui ngai te chom dol nan Red Cross Society kaltlangin Mizoram lo lu an tum mek thu chief minister Puzoram thanga chuan a soi boka NGO rang le village council te ba ka ko ran pol rang te chuan kan unau te tan eile in sil le fen te le damdoi le tul dang te an tran pui me kani a he thua hian mizo te hian mizo ni tlin takin ma kan la kan ti lo theilova central lam hi kan duaya an chet lo wangin apoi deu ti kan an soi lang mai maya nimin December ni riat khan India sarkar po Myanmar Military Council in Aung San Suu Kyi a rem dana alung ni lo deu nge ni ramboi mek Myanmar rama in rem na om theinan Myanmar ram then om ten ma la sela in biak na manga chin fel thuaya du ti sarkar thu chuak chuan atar langa India External Affairs Ministry a thupuang tu Arindam Bakchi chuan kumsom sari le parukmi State Councillor Aung San Suu Kyi rem na kha soin tun naya Myanmar court rorel na hian min thong le ni ram then kan ni na angin Myanmar ramin democracy nei le theinan engtiklai pon kan thlop ringani atia India chuan ram in rel bol nan democracy von nun renga duwa mi pui rorel na palzut na lam thil chu India sarkar he na ngai mo hle thin Myanmar ram mahun tur thirin ram tinin in biak na thatak a om theina na ma kan la khawa ngai ani atibok February ni khat Myanmar ram boya tangkhan kan riat angin India chuan a in buk tok te in mi pui le sipai sarkar lam hi athlop ve a sipai lama atang ral thua mala zor reng te ni thina hei hi achan ber chu North Eastern States sa helpol te wanga ni mai ome Myanmar mi pui thil du hi India sarkar din na democracy kalphunga ni tlata India chuan za in a thlopang ti hi ringela maro chu India mar chaka helpol te tukdol turin military council pui na hi amamo ve thin bokani Myanmar military ne na relation thatakan nei lo chuan North East helpol ten nuaman ti don lutuk ti hi a hechianga chuwangin fing takin ain buk tokin a tong chuak thina ni ber hi kan duang taka ral tlan te tan pui lo wang le sipai lam on tariau anga kan ngaya wangin kan Bharat India sarkar hi kanan dem le thina ma se tong podem ngot chi poni bik chuang lo India ramin ator pha khopa mi pui lamemo military council lamemo thlop na hanti lan view hi atul berlo atiniang menong line hi han soi sel view poni se chuti main atlom mel lo ni na langa India ramin na sa takin a chiat pha thei don ani
chu central lam thlir na pe nga alang ve tlak ani ber hi